magisusuay at tapurimanan toriri mo nito sindualan kada katomo haroson lihon no gitambalut Yesus kasasarit korong mamoduli ay soko irat sinunod daw kada katomo Yesus na sondihon Harmaso takong sambunan Kosurot ako dinangaantakan Porong ginaw ilpong sara Kada katongo haroy sondihon Haroson dihon no gitambalut Yesus kasasarit korong mamoduli ay soko iran sinunong kada kotomo Yesus na sondihon Haroson dihon no gitambalut Yesus kasasarit korong mamoduli ay soko iran sinunong daw kada kotomo Yesus na sondihon ay soko iran sinunong daw kada kotomo Yesus na sondihon kada kotomo sondido di Yesus Kaya sanong kaswabon kumadatid insanan ata ka po katilambus kana umisis ata ka dot iswang nasambayang kinarahingan iswang kanjan sorga kung sikaw tu insan pod kapag yang payahay maya ditit sambayang dami susuab kung sikaw tu dadamat dahil magyampay ti nga harap ang uhupan no gisa mo piramutan na padahay nga alumis kasari tinasambayang dahay iswang rantuan Yesus amen. Kaya osanong swabon insan po kumadati da insanan tokoy ya disiodok pa di bay no norikot mo ti komondo godoponay tutunan man ko gadil ho di dobong kung ge ana gidi mangirak tim ana tutunan jadi pengkurun na tabar di kaswabon bay no tumbayan ako dot nang kodop nga ito kakasadop mga lumis nga inipi lumis sa dadi inipi manu pa dadi ina pa inipi nga pi kagut tato nga swab ke bay na napati nga 10 hari bulan hari Rabu tibay lagi ina pwede kanihab nga hara isa grup pat numan dati payimpuno dusun ministry group WhatsApp konsikaw dot sakadung da kayo to kum asapaw mo ti iswang pag group hindi nga payngukab gyagi isay na po kami la sumuang nga
milay mas sumaliwan ka daw. Jadi o gumui sumaliwan o gumusumuang keluar masuk nga yatin ti kapasin ti pamagunan be. Ane ginda keluar masuk ke grup WhatsApp iti piat pempasi nga keluar masuk to ti hari pasusu hari may midupagun ki iri kamu keluar masuk ki iti no kaposinet grup WhatsApp po paling katagayo. Korikot takad ti pamagunan, kasusuh takad ti pamagunan. Mau tidak mau nga sumaliwan ta kay. Asasaw nang pamati grup WhatsApp to mila pa sumaliwan. Nga grup WhatsApp no pa sa pamagunan iti kaposian dati. Tokom. Mau tidak mau nga left no pa kasari ki. Kono kano pa dilabong left to kono milad andadon. Piso kono pa di kinarahingan it Swiss kaposian dati milad dit admin do pasuakan kago ki. Jadi dada mo tahar peluang dati apa ori katit remove dot sampo magunan I will go kasari to ko. Jadi alansan ako dat isay na pa hinad hirig group dusun ministry may gali na panu na diri nga kagompi kapuya dati nga irinigit kapi alako. Ay mangura ribagi. Imanad panambara santo mo dati. Bayin na po. Iswang dat Yunus 4 ayat 11. Hila na pinampahan iti pelajaran dati. Pahingkura ako nangkod olisi kuman niniwi. Kota dit agayo hila kadi kinarahingan minaburas kumadi Yunus hila na pod anta kanilo nga ino pa ikinarahingan ng Yunus misimbar-simbar di lo di kan po di Yunus ay lan ko na ya kasi iya na pod abilisih ko panjang sabar kaginawaan na pod di Yunus at intangan to ko nga sayra na pod suho kinarahingan ni Yunus at may popayla di kota ni Niwi. Ina pa'y kota idi. Akon ko anak kayo di say kinarahingan. Mila dati borosan dat ina pa'y kota idi nga nakamuratag. Nga atumbaya anam katutun may la kinarahingan. Sayra na pod na idi Yunus sunuday no nakajadi. Mantad na pod dit pemerintah di lo iraja linumintuhon di hirid tirikohon da kerajaan daw puasa o insana ni rakyat bahkan
ipiyahit tayam dilo nga numan ngay dilo puasa antakan hindi. Kaman na pala nga mila dati borasan dat ino pa'y kota ni Newi nga katutun nga di isay kinarahingan. Kailo man po dati borasam nangapanso nga ilo ka. Nakuro, sayra na po pinaboras Yunus sa paingka to kam taubat nga ino po ilo. Kamu na po nga kailo hilad borogama hara na hugama dilo ki tumbayan la kinarahingan nga nakalamok tay ka nakalakod. Nga osanong numati to sayra na po numan sunuday asanong napabortaubat ki. Iri mati kalabihan. Iri kalabihan nila kota ni Newi. Kon kumiagal dati. Akan na katulon may pamisunod. Ro kudus sa may pamisunod dati. Ako daw takay kota ni Newi. Bortaubat ko nakamad apat pumutin ho punta daw. Ako na po gumulik kumakinaringan. Pinsambolikan magkinarahingan iti kota daw kayo kadiyunus. Korongaw na po dilo mantad po dit iti pipiarawon ngay tulun bahkan raja puasa ang borkabong. Ako nakapuasa nga borkabong miagali di maginupos dahara mi dupogon ki. Fain kurah ta kayatid asunudan dati adi. Haratang balot na may pamisunod dati. Tokay. Kanakama. Oyo, takan datid magyang balot dilay dam. Asanong na gumuli nga ito kakago ka. Ngon nagibar sa tiyadiyam. Sampori-pori matu kagi. Ngon nagi dati sunod ay tambalot nga. Nahi nung nakitab ka nag yung mamisunod dia. Tayo ka. Sampori-pori matu ka. Doho na Thailand. May galit digi. Kada to ko na tiyo diasi. Kaduhong kad hara tambalot to may papaingat dati kano kaham. Kada na may ilago it pagangatan di siya. At tumbayaan to kad monikid dapat itulon i atumbayaan na kinarahingan nga napili idi kinarahingan do mo nagwang iti palainan daw angatan to kano po kamo na po dim isiyo na nautos sa kinarahingan dat may pagangat dati kano po di tambalot dati mo isiyo na nautos sa kinarahingan ka o kano mangku ko itulon sa pitulon suang talon iti piya-piya-rawon nga milo hipopokito popoilo popopurimon dati pagangatan na kinarahingan sa kirad gabulan to ko akaul to ko o ngayon na intang gikilaw ka iri na pa nga popokito dat iti piya wonsay da kinarahingan it okon ka tulun ilot sang miyaw sang impasi ilot piya nga milahi dat I will go dati irin ni panggilan na kinarahingan ko dati miyagal ka pamanaw ta ko no o tuwang iri po kano minangi mo ay kapya nga pailata na tulanot no kano oy nasip po hoy kano nga sakira na po dengan kapya dati rati akon nasip iri kano pag ginawa dati ay sanong nato pinapahingat na kinarahingan dahod haratulan to hilo ka iya di asaraw dati iya di apuribanan jadi santab na pala sanging pasi-pasi nga ilo na hit pagangatan na kinarahingan ilo nilalahaw na kinarahingan kumadati miyagal na pa di Yunus nga siya sunod ay kota ni Newi. Ataso na pa ilag gumuli kumakinarhingan. Nga haro pagya kasari nga bo. Nga napadhilo nga
harohit ugutan na pula bagi ilapin sambalikan ugutan nakura tumang ugut ti kinarahingan iyati na pa sebagai tulun atau kambilad ugutan ugutan ipoporonob bertobat kano kamad pinsampalikan mo ti tininiwi ka irin ni poporonob di bagi iyati na po atau ka tumanud koronob ina pa ikaw basa na mahal kay tumanud mira kira ka kuno po moboras kay tumaubat ako I will go magod ako pakanta mingkot baham makinangaw ko na nga harap ako mira kira mangis-angis ok berarti nga ina pa pason dat awayaan datid iswang pelajaran nga tunudan nati kaya si kada no magod ako po tumanud ko na lan po iati na po sebagai molohing karohian to kana po kumalat ang anak to ka magod mamisunod porlud tagal harohi po poronob oyo ang may panso kana po kahuso po itang anak ang may akan kaham naminagampi guli may pamisunod ya di karohian dati mada to kadit paingigit to kapod dihengo mamanaw nagitang anak oso nang sangangis to ongay kano ko moy ni tanak jadi ikalansanan ko nga mangisangis ako tim magangat kano I will go ka ko nga I will go nga ito kay ang puji Tuhan o kito na dati I will go diatid ay sanan isa na po kapag kamuyan ko bukti Sayrad ko no mo man sa gurup dusun ministry konsay na nga sa linaid ko pira-pira na taon dahara grup WhatsApp nagi grup dusun ministry hat labi kurang 5 nagi jam karikot aruhay na apano karikot ta do na hatos labi at ahli jadi iti na pa nga papakita dat sanyum do ko na Tagalog ay man poronobo tok kano kamadi ko piya gumulik kumakin orengan dodod orohay no mati anamanam kam irin ne poronob dati haron no pandi orohay no mati anamanam ka nga tokom tumitik ko nga pengkuro gyari orohay no to ko piya ko alaid po doon na pa pangintangan no ampat ti kantari bagi akon po ka anamanam haron nagi kaborosat tok iti na mo ti vaccine anamanam ka nga secara pribadi mo kakitanan ko na pariham mungkin paling piya asamok nga mungkin do 555 nagiri dondo bo apa nakarikat anamanam ampat ataupun 555 nagi nga haray makasari nga dahil
kada dati anda do gisembo ori kotit anam-anam-anam. Ampat lagi po. I will go to ko ki. Ampat lagi I will go to kono. Kada anda do it anam-anam-anam. Ampat atau 555 I will go to ko kumakinorengan. Nam I will go to ko na tidden na bagi. Kada dati pakayo ilo poporonob deman ko pio. Ang bingum boya to ko ki. Oke. Jadi saira na padi numanda kinarahingan poronobo maya di Yunus it tulun-tulun dan Ninewe tasu na po yun. Sa kira na po ay sa iti numan poronobo pumati ela anam gumuli ikota Ninewe nga mantad ko pinoronob tidak rela apia otasu ang ginawa asan sagan nila nga guli na po kumakinarahingan. Isuang ka portobatan dati asan sagan ka amo kada tao nga intong idi asan sagan ka amo yang penting kaguli to ko irino asan sagan ka amo paduli yang penting kaguli. Irin na ka pa iman dati bo target tujuan tamodan pa dati nga kaguli. Miagal hara tulun da atagak ki nuno ka di keluarga makiuhop dadi ay mo gihum poy miaw ko poy patay yang penting kaguli ka iya ti kumakinarhen nga yun asan sagan ka amo yang penting kaguli to ka kumakinarhengan kataubat to ko poy kura na po kaadaan dati nga yang penting kaguli to ka kumakinarhengan paingkuran na pot kaadaan nila kota ni Ninewe asan sagan ka amo apaksa ka amo do bertobat yang penting bertobat ano po bertobat pinsambalikan naman at kota ni Ninewe ka ang paingkura yun lo haranangkod ini kamulahingan ng bertobat haranangkod ini tulundusun nga bertobat ki okon pansana no tulun bahkan ipiahi binatang may ngedelo potau bato potau bato ngay dulad antakan ini tu makipipio na didit ipertaubatan. Puji Tuhan tu nailaan dati dat amu pia katarimo ngay iti sompamagunan rumika ti Tuhan Yesus sa kendo. Ngayon no po di pagalo ilokota ni Ninewe karikatan na Tuhan Yesus. Pengkurat ako. Ngayon no po di siya pagalod. Kataubat po ngay sa pamagunan. Rumikot ako nagi. Kano po siya akun kala. Ako na uhang ko nagi tapatay. Pero di linay maganda dati di hoy. Iri pagin puji Tuhan to ko. Tu at kinarahingan numan anuay dat syarat karikatan di siyo. Bahkan kan po siya miyagalo di Manakaw. Bila-bila. No kade. Every time kak. Every time kak. Muhanikid timpo. Ato kanila nung sangira. Nga puji Tuhan lagi. Tu asin numan pagalaw ilokota ni Ninewe karikatan di siyo. Pagalon na po di lokota ni Ninewe. Pingkurot ako lagi. Manu di kataubat ngay la tulunam ano gidi kinarahingan numan tutudait numan pinsambali kay lokota ni Ninewe. Puji Tuhan to itinapapamagunan nga ay binaras sa tiyad numan na po ilad taubat ko nakamada tutudan mo ti tapoy nara kati pamagunan ka patut na po ihati na po nga miyagal ta kanada lokota ni Ninewe. Kapuriman to ko, kapurimanan dati kahilo to ko. Nunuhoy apatot dati pabuhatan. Jadi, montakidit tulun-tulun da ihlas saliwan. Kada to ko pungaylo sa roho.
iati sebagai pananud ikatutun bahkan mungkin nabaptis isuang ketumbayan dati. Iati ni kapagulu sebagai orang-orang Ninewi modern. Kasunudai ito kono po insamok to kono kumakin rahingan. Tutudan mo titi pamagunan ka. Karangaw to kono po tiadim nah guli to kono kumakin rahingan. Kada nang pagalat umpaing kukuran ng dalat apo nang panso ka. Kada po nga saraw iati no po yung katari makinarahingan. Iati ni magulo. Umpaing kukuro to kagumuli. Asan sagan ka amo tidak penting, yang penting kaguli. Eh? Mantad pa di batara no bortobat ka amo, yang penting gumuli sumuang. Kota Ninewi terpaksa kamu asan sagan kamu, yang penting bertobat hilo. Ihati asan sagan kamu rela atau tidak gumuli takok kumakin orengan tu insan tadaw otopot na po karikatan di siya tutudan to kumati tutudan to kumati hasi hindi ako tutudan to kumati kan san ako rubot to pumanangkus ki ilo na dagay man dati sakira na pod pira-pira tulon dati magindalan dongo tuong katalibo di kalabangan ki duy kaditiso nga insan-insan naman ako rubot to paminanangkos ki ilo to kanadal iti dondo I will go kaditiso nga I will insan-insan naman I will go ki aramay mo ti dalo hari isa lagu dot no kadi hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan. Korikot tepat diri koros berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah lagi. Tok berjalan ke Sion kok nga insan tok no di mo manaw. Oy irin ita ramay. Ano po aramay nga Monteroiso hingga gada ko korohyan dat sakira na pod sadu panahon dati mo manaw gakod korohyan kau di sore isang ulun ko no korohyan po dati haratang balut ki lobi po na di misisinta ki yun pa yung misisinta nga mada na da may tayong kasari kulom na korohyan ito yan di ki pengkura ko apurimanan nakura to yan di hai sekalian. Oy, po niya tako belum I will go nga ito kan lagi. Orang yang mengasihi Tuhan hendak tok tanak-tanak ko pa diri nga karamayan kuno pa nga moy salag di lo korong ko disarita di lo gi
gisom pokori kat hiri rilikon harapya tongo talunah pada menit panahon kay kapuriman aramay na pagindalanan ilo pagindalanan dati may hila suruga nga yolo korikot na didit it zaman bolia harap perkemahan ka sumakay no luri isa kayan may perkemahan dilaid nga nunuhi karamay dahil sayra no pod atimong iti kamulakan isuang da isa karitaki monondig gumatin dasi atok aramay no mati tondig nga ako ni it tangatuong lagu-lagu rohani hari isa grup dahay dila di sabul magyang pinay duo ne hen inakolataw pe hedan takan nga paling molahing 21 tahun 21 tahun ako nagid antakan di inopohit ahli grup harane 14 tahun 15 tahun sayrad mamanaw isuang isa karita monondig ilo ngay nagay sekalian orang at tandigan nga ato kay dondo na pod asaraw ko miyagal po di may ruyong mamanaw nando mamanaw to ko nando gumu to ko choir nando na hoy aramay bo jadi kanono I will go inapohit bayangan dit ipinaburas ko nga dati nga sayra na pod hilat kerajaan surga monondig to ko nando itondigon di nga ato kay kumbalo tondigon tu wago kasari tondigon dahilo ka nah kadi pagagangat nga iri nagidari bo kono ka sang ngirak-irak to kono ka o koniko kono ka makupiyo ka sang ngirak-irak to ko bagatin I will go nga monopot to kay mati okay ay hilo nagimutid ay hatilo ay maruhay na pukulanam okay kota-kota di Padang Belantara ako di kanong minanalin nila dusun bora sa dusun nga man po dati aratian na manalin mo kota-kota di Padang Belantara katajok pelajaran dati na bay no isuang na pod pagindalanon di tulun-tulun Israel dila lebih kurang 4 na pod taon pagindalanon dilo dot kumadla tanah Kanaan nga naboras dot hali piad ay sa kota dahil Padang Belantara seran pod na boras sa ilo panulis nga dahan po naratian nga ilo na po Padang Belantara ngay Padang Gurun Padang Pasir hali piadat ay say Padang Belantara dat ay kota-kota dahil Padang Gurun naway andela sa linaid ang 40 tahun kagumuan na pula kota nga may tinang idatot ang subur-subur ang luhub-luhub nga sayra na po timpudan do pagindalanan na po dati sebagai pananud da kinarahingan da magompok iti kaposyan ti pamagunan nga agumo iti kota bahkan ihati nga hilo kota-kota mungkin da iya ko din nga hinako kota jadi puji Tuhan tu nautus ko hilo kota nga agayo namati kaboling kahangan da kota ay yung nga nakumbala ko ipingin da kota ipya inapuet asaruhin hilo kota iyo kayo piad buli dikatakan na magyang Pinay ay maginto tutun pulum na kuror ito yad irin ita aramay jadi puji Tuhan tu iyo kayo na po hinakota do nga okon ko miyagal ko lo tulun do kagumuan sebagai pananud da kinarahingan hila takapiak kota ina po kaboboyuhan dati sebagai pananud kinarahingan nga amo at tagak jadi
ino po ikabaling kahangan dati tidondo, iyati ino po sebagai panan udah kinarahingan, isuanga pagindalanan dat ikorikatan na kumuinduo, nga kawaya to kalau kota-kota do iharo. Hinggad ilo pia kota nga magakuni dat hiti na pamati kota masing-masing ka. Nakumbal to na kakita dat katakan hilod bandar ki. Agu mu tigay kaday hilod di bo. Nakumbal to kan nakakita dat ina po ido kaday nga gutong ruyong. It miuhup dat jual di barang daw. Oke, contohnya milimiwa nungaran jimat. Oh, contohlah harus jimat itu kandingau bo. Milimiwa jimat. Aku po nakumbal sa ninaro ko po yung pasi. Kok kita da ina pa yung milimiwa jimat nga miuhup. Miuhup dat papajual di barang-barang daw. Ako po kumbal ko kita. Nga iyatin pa sebagai pananu de kinarahingan magiuhup kasari toko dot magangat tulun-tulun daru mikat ko makinaringan I will go magiuhup toko oke jadi ino pa pagindalanan dati dat ikarikatan na kumuin duo nga ogumu ilo kota da awayaan dati ino pa kota dat awayaan dati dinga ogumu okay bayatan mada toko dadat sayra na po kaguli toko mantada ikota nembayat toko no kauli ka nanda nga iyain na mangimbayat tulun kampung hay mamarutum dila lobi pondad ina po balu tanu dari kampung idi nga sakay jakun kadati tok iho mati nga jakun ako tu ajarangi ga kang lakabandaran ki pahingkah ka nga tok hingga di kailo ko kumbala ko insan de hilad kiki di laid pansikula hilad politeknik kana pud orang ako kapalid mo ti hilok kiki ka nga antakan po yan dari ham ay ina po umur ko daan takadi nga hapo damualo taon bo jadi sayra na po nakarikat ta hilok insan nagi kaulak hilok kiki apanganakan ako di tok kapali do kiki kadi kata soro ko jadi pimpanaw ko matindi sa sangulun ni pimpanaw sigol kad haro di hiway andat akoro bo san suwang nga tulun po nakasuwang ako na nga hello security tonduan do hello kasi minitamot po magusado kau pigi mana kasi kapuri manay ko nagid inapait way andela di nga private sendirian berhad okon kay untuk kagumuan kawasan pembinaan ni ribo ngatok magako na ko dadi bay na ako nagid hitik kiki kako nga atingaya manok ko gawin dit tok oruhayo kun miti dadi man di siya tangkapo nga kau pigi man tiada kako sikap ko na minagido irin ko mondat jakun ni rin bagi sakay ka di dati kubasan bo jadi labi pundad narutum ko pa di nakabandaran uli ko ang ikaw pa marutum bit iya itu jakun nga di kampung ki irin na hit taburus di bo jadi puji Tuhan tu hingga kau na po kadaw napili da kinarahingan mo na guang kapala
talib ruday to ko bijak o pintar to kami galito lanot nga sayra dat ay bayat to ko muy ko polidon miagal to kan di burung hasang burung merpati tampan nga ay ano nga ay mamagidud osadu sayra imbayatan to ko tumugwang ikaraton to koy arato amen tok puji Tuhan to arato ki iti na po pamagunan da dendo nga santob na po di karaton nga mili datid o kita dihila kabandaran ila talunalun nga agumo nagitulun-tulun di komanda nga tagak telah hilang haron na po aragan da korita ki pengkurah to kayati sebagai pananu de kinarahingan Taliban to koriko ngonto ko mundorang to ko may panulong pengkurah asaru o kunahat manalibot ay haret o kita kud aragan na korita haro piyahat ay talentad akuri imilo hinda ko piya mangintang-intang gat nunoy naraga itangaraat lah nga asaru o kunad adoy ano ko panggilan na da kinarahingan na may panulong bo kasaraw ko na po did aya naraga ni siya ka nga olohaw ko na dadi may panguhop nga asaru ko na magalay alasan na pa nga asibok harata mo doon hari asibok ko pa na Taliban tao mo doon po okay? Ngano kung bala ko insan dat sinumapi ginawa ko diyo di haraw basat naunsot ta ikulabot ki nga hiridisan sinumuang siya simpang matudi siya naga itayar ta huridi nga katabas sa hirikulabot katalibo ko di o kita ko nga aya opor li dadi pertulungan ilo katasoro ko nga talib to mo da kuno po tu harga ay rarahon mo katalib ko nagimati didi nga aya opor li dadi tulungan ni sorohon na po dad iyaw ho aunsot taylom isay palansanon ka tok taksaw ko ginawa ko oy pusing balik guli ako digi umbaya ako na di siya di ay nakuraman kang sina iri mo ay tasangkot ba silap sait ba kasya ba haratalino kangko ada gaya to nadanta ka ni dem kagayat kuno diri osanong maginawa miagalit haro kapuasan na ginaw sayra kawaya katid di mo haro himang ko pukul 10 na pitang ay dongatuang nga taon 2000 awal 2000 lah iti na kago kabaling kahangan dati tidendagi manguhup nga modasi takad inapay tulon ni ding nga arat uhupan akan padi daro corona gi pasaraw dadi manguhup nga sigug kay daro koronasyo harang nga di iti na kabaling kahangan iti na cabaran dati dat tumagwang iti kantakan dati impudon do okay? Miagal na gidit kinarahingan marayo kumaggereja daw antakan di zaman pemerintahan kota Purba Asyur isiya na po dondo nga kakitanan na po nga ay makiano hisiyad iti na paggereja daw nga kada naday harahit kada ta kanadadaharit kahagaton gumuli kano pa gumuli na kono kada nad iharo po hit ayah kada nad haro po ayah ayah aro po tiyo digi tay ko
ayah dan ibu anu pun susah ko piyo ayah nagi nga susah no ayah dan ibu kanu no po di lagi susah kau basan pada tinga ayah kahara iya digi nga kada pun dad ayah dan ibu kanu po di tok agat tadi kapiri tompinay kada takon no pakayo it olohaw takon no pag gumuli kada no mait ayah hari di kuarantin ka mo tidi kanu po Kementerian Kesehatan ki kanu milad ayah terpaksa na tumanud mo idhir pusat kuarantin na ngatan to ko kinorohingan kada na dad hari ayah manto ko imiagali angatan to ko may kuarantin gi angatan kanu po kuarantin mo ito ko no yun di angatan to kanu po I will go mo ito ko no okay, jadi kung sikaw da kinampayan dati dat kasoban na bay no tadaw da suwab kada dati lihuay haro po kata kasaritit kiki arasan taon aguli kasari dati paing kukurat it kotak-kotak iswang at perjanjian lama man tadi deh kung sikaw dat kinapagisi saan dati haro kita ko dito nud papain tutun dangaran gi yo kami papain tutun okay, jadi papain tutunan dat aringkas la mungkin hari tambalut tawago timpu na podondo nga bersiaran ako dihitid Kampung Sinulihan Baru tulid suk Kaningaw hiri na rin 60 kilometer dari Bandar Kaningaw inisiatif datid ensanan nga mentokot siaran etnik atau bahasa dusun bersiaran takot menikid kesuaban pukul 5 maya itu buku dia menjadi murid setiap hari yo bakadi naon di bersiaran bagi iho na po nga ngaran ko na po nga libit gutut orahyan ko na po mangilad isayo kuhom suang ko doho di Oswaw channel YouTube jadi intahan na video o gumuk na video dilo hari video di nakatali ngay i tahun di 2020 pengayawakan jadi dari masa ke masa